Sana ay ikaw ang buhay na ito. Ikaw anak, panibayang aldo, panibayong pamag-aral. Uling October 5 pa mo, inumpisa ng katamang klase, marakal tapa panahon upang mag-aral. Bakan to, mas lalo tamong mahasa at mabiyasa. Okay? So, ang panag-aralan tamong yan, ding pitungaldokingparuminggu. So, king English atin tamong Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. King Tagalog naman, atin tamong Domingo, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, at Sabado. So, uling Kapampangan tamo, panigaralan tala ding Kapampangan version na rin 7 days of the week. Ready na po? King Kapampangan atin tamong Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, at Sabado. Ay tindihan po, anak. Okay, ulitan tala. Atin tamong Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, at Sabado. Okay. So, ngayon naman, turo na kayo king lyrics na ning pitungaldokingparuminggu na iayon kay king binibining marikit. Okay po? Patuloy na kayo pangan. Ing aldo Lunis na pamag-aral ko, kaya rin na Martis ne ing leksyon ko. Ika Miyerkulis, ing mamyekule king yato, masayaya ing pamag-aral ko. Ikaw Webis, ing anten-anten ko, uling Biyernes siya, ing kayari mo. Sabado, Domingo, yaing pianong ko, masayaya, ing pamag-aral ko. No! God, please, no! 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 Ingado Lunes na pamag-aral ko, kaya rin na Martes na inileksyon ko. Ika Miyerkules ing mami kulay kinyato, masayaya ing pamag-aral ko. Ikaw Webes ing anten-anten ko, uling Biyernes na ang kayari mo. Sabado, Domingo yaing piyalong ko, masayaya ing pamag-aral ko. Hello! So, bali na yung step ning pitungaldokingparuminggu using binibining marikit. So, lagi yung teterakta para mas memorize yula ding aldokingparuminggu. Laging tandanan anak, dyan ating COVID-19, importante yaing pamag-aral. Bye-bye! Don't forget to subscribe, like, and always watch. Teacher James loves you so much.